Kamo idete? U Babin Vir. Kamo ideš? U Babin Vir. Ej, kud ideš? U Babin Vir. Oprostite, kamo idete? Babin Vir. Kamo ideš? Babin Vir. Kamo idete? U Babin Vir. Oprostite, znate li legendu o Babinom Viru? Znaš li legendu o Babinom Viru? Ne znam. Kako ide? Tu je nekad proticala jedna rijeka koja se još uvijek zove Orljava, samo što je promijenila svoj tok. I jedna gospođa, to jest baka, se utopila u toj rijeci. Sad točno kako to ne znam, ali eto, potom je dobio Babin Vir ime. Navodno ta baba da je bila i potom se zvao Babin Vir i ona se utopla u tom viru. Legendu vi imate zapisano negdje, bolje još, jel? Oprostite, znate li legendu o Babinom Viru? Čekaj. Legendu o Babinom Viru. Ne znam. Šta ja znam, ja sam slušao ljudi su mi pričali da je tu sad gdje je bila Orljava, tu je bila neka bara velika. I da je neka baba išla, šta ja znam, šta na nešto staru, nemam pojma, da je upala u tu baru i u taj vir je ovako upala. I tako da je nastao ovaj vir. I da je ta crkva trajala, recimo, ne znam, 200-300 godina, da je postojala kao crkva. I da je na kraju u toj crkvi bila jedna baka. I navodno, da ne znam koje to godine prije, 300-tinja, 400-tinja, ne mogu ja to reći, da je velika poplava došla i da je ta baka bila u toj crkvi. I da su svi iz te crkve išli da će biti poplava. Da se navodno slutila tu od Orljave, velika poplava i tako. I da su svi izašli iz crkve, da je baka nije vjerovala u tu poplavu i da je ona ostala u toj crkvi. I da je ona potonula skupa s tom crkvom. Da je kao vir povuko i crkvu i baku. A koliko to sad u tome ima istine, ne znam da to knjige bilježe ili ne bilježe, to ne znam. I navodno zbog toga da se zove Babin Vir. To je koliko ja znam. Sad, legenda od onog vremena postoji, zašto je nastao Babin Vir, zašto se to nazvalo. Turci su, kako znate, bili prilično ovako osvajači, pa su otimali žene ili kćeri starim kožanima kršćanima i tako je jedan nasrnuo ga sa konjem da otme kćer toj baki, ona je međutim navukla ga u te močvare unutra i on je zapao unutra i više nego što je mislio, bilo duboko i utopio se. I tako se nalo stare Babin Vir. Stih kao stari se zove taj vir, baba Eragin skonča hir. Znate li legendu o Babinom Viru? Ne znam, nisam upoznao se. Arslan Aga, ljuti silnik, pritiskao nemilice Požešku raju, no ne podleže njegovim hirima starica Sara i kćija Zorka. Vreba Aga na Zorku noći i dane u zamance, ali zaman. Napokon odluči da pođe silom u Zorkin dom. Majka branjaše dom i kćer, ali joj oduzet učin život mačem, a lešinu baci gavranima za hranu. A zlato njeno Zorku odvuče k sebi u grad. Kad podnoć ode Aga na nove pljene, Zorka uteče u to svojoj kući da pokopa majku. Iskopa raku i sahrani majku o zapadu sunca i pade na grob tužeći gorko svoju koba. Vratio se Aga, nema Zorke. Bježi Aga ljuti s golim mačem iz grada da traži Zorku. I opazi je tamo, kod groba. Aga poleti onamo, mahne mačem da ubije bjegunicu. Mahnu, al dobra neće mat, zahvalnu kćerku skvrni dat. Mahnu, al s grobom, s djevom vir. Proguta njega, nasta mir. Babin se zove o taj vir,
baba je Ragin s Konča Hir. Staro korito Orljave, zvano Babin Vir, skretalo jer je dolazilo iz zapadnog pravca, iz smjera Radoviševe ulice preko Mažuranićeve, pa je nekadašnje Piskerove kuće i tu je skretalo u sjevernom smjeru i ovdje na kraju ove ulice, još možda 100 metara nižje, se je uljevalo u ono vremenu novo korito Orljave. U zimsko vrijeme smo znali ići na sličuhanje, pa smo improvizirali hokej na ledu. Pa je tu bilo i plača i udaraca sa onim vrbovim komadima koje kakvim smotanim. A kockica, ona pak, to smo napravili od drveta. Pa se znalo dogoditi i polupane glave da odeš kući i svašta je tu bilo. I tu se preko zime stvarala, stvarno one zime su bile prije 40 godina jako jake, da je led bio do 10 centimetara. Kad je bila jača zima i više vode, onda se to smrzlo, sam rekao, slizalište bilo. I sad nije bilo ledane onda u Požegi, a frižidera pogotovo nije bilo. Poslije je bila klaonica danas, tu je bila i tvornica leda. Pa su pola ujutru nosila gostaničarima i ovakve komade leda, jer da imaju preko dana leda. A onda, dok još to i nije bilo, onda su nosili odavle. Su ljude najmili mesari, pa su puna kola i dvoja, troja već kako je koji trebao mesar, sjekli tako komade, led i to je bilo mjesto frižidera, imali su oni podrume i tamo su metali taj led. Mi su kod djeca prva ribička iskustva smo stjecali na Babinom Viru. Lovila se, mislim, u Babinom Viru bilo je dosta staklenića, sunčarki i grgića. Ti grgići su naročito bili debeli. U ljetu je se skroz do kapelice Svetog Roka znao čuti u ljetnim večerima kreket žaba, jer tu su bile tisuće i tisuće žaba. Vatali smo žabe na udicu i onda se s tim žabama kockali. Onda je tam bilo dosta ribe, uglavnom divlje ribe, ovog patuljastog somića i tako. Tu smo mi kao djeca kupili puževe i čak ih prodavali u slastičarnu da bi dobili jedan sladoled. Korišteno je čak i korito za veslanje. Mi kod djeca smo, to je bilo korito izgleda od piskera. Smo posuđivali i dvoje, troje djece je stajala, moglo se voziti u tom koritu. Babin Vir nije bio nekad naseljen, jer od Piskerove kuće dalje se nije moglo, preko kanala. I onda, kad smo znali ići na pecanje, obično se pecalo pridvečer, onda već se po mraku vraćamo kući. Kak nije bilo kuća, bašće su bile na dohvat ruke. Onda sjećam se, jedna stara baka, zvala se Marunić, ona imala jako puno jagoda. A bila je ovak škrta, prokleta, ono što bi se reklo. Pa nije ona nas dirala kad smo mi bili u jagodama. Ali je ona bila prešljigana pa je došla pa rekla tati moj. A tata moj bio opasan ovak, bio inače kovač, bio odrešit čovjek. Ona njemu kaže i sad to njem bilo ono kak sad da njegov sin ide krast jagode, a kod kuće ima jagoda i svega. I onda dođeš kuć, ne misliš nikako zlo, kad ono kod kuće te dočekaju batine. Ja sam se naučio čak i plivat u Babinom Viru. Babin Vir je bio voda dosta čista i mjestimište i duboka. I to je bio, sigurno je.
Pivo. Gusti. Daj žuj jednu. Ledeni. Gemišt. Kakao jedan. Možeš jedna kavac. Kava snijeg. Može tu Kava sa šlagom. Bamus. Vodu i sokove pijem. Pijem zato što sam nekad bio alkoholičar i imao sam cirozu jetre i bolje je ne piti. Zašto pijem? Tako, iz neke navike. Vidio dok sam bio mali pa dalje kako sam stasao, ljudi su pomalo pijuckali pa sam se ja tome priključio. Pa pijem pivo. Zašto? Tak iz navike. Dobro vino. A pijem ga zato što dolazimo iz vinorodnog kraja i treba da kako cijeniti ono što je naše. Vino. Zato što smo u vinorodnom kraju i vina su kvalitetna. A smatram i da je to prehrambeni artikl. Pa najčešće pijem vino. Pa možda zato što ga, u jednu ruku zato što ga proizvodim. Evo, to je jedan od razloga. A dobro, evo, inače se kod nas sve više pije vino. Ja sam jedan od proizvođača pa zato mogu reći da ga puno pijem. Pa volim svašta popiti, mislim ne pretjerujem, onako sa društvom popijem pivo, bijelo vino uglavnom. Ja sve pijem, osim kolomas. Dobru čašicu vina. Pa da bi se bolje osjećao. Najčešće pijem sokove i ponekad kavu. Pa najčešće pijem vino, zato da budem zdraviji. Što ko? Pa najčešće se pije vino, a svi gosti piju vino, tako da... I pivo. Najčešće pijem kakao, onako volim se lijepo sjesti kod kuće, uzeti onu kriglu od pola litre i zamuriti. Najčešće pijem kavu, zato što onda mogu raditi i ne spavam i sam. Najčešće pijem vodu i čaj od naranče, zato što mi to fino. Pa imaš i vikend pijanaca i onda radni, kako bi rekao. Ja znam iskustvo dok sam radio, pili smo vikendom kao mladići, jel da? A kad sam počeo raditi, onda sam pio i na poslu se pilo i onda su bilo i radnim danom. I onda sam postao alkoholičar. Pa kako ko, ali ja vjerujem da se vikendom ipak ljudi opuste i popiju nešto više u odnosu na ostali dan. Vikendom. Pa sad zavisi, postoje oni vikend pijanci, postoje oni koji piju svaki dan. Mislim da tu nema nekakve stroge podjele. Pa, ja mislim da ravnomjerno, svaki dan. Znači, bez obzira da li je to državni praznik, da li je praznik, da li je vikend, uglavnom, ko drži do sebe, naravno. Ne znam, kod nas još uvijek običaj da se više pije vikendom. Zato što, šta ja znam, to više kod mlađih, pa i kod starijih možda. Ali sigurno više vikendom. Pa mislim da vikendom u svakom slučaju. Kad sam radio vani u Njemačkoj nisam lopo, je pivkara, da. A ovo drugo, ovdje sve. Pa iz mog kuta gledano mislim da se više pije i to znam da se više pije vikendom. Upravo zbog toga što je više ljudi u opticaju, znači samim vikendom nego radnim danima. Sad, tko kod kuće pije, to je teško utvrditi da li oni piju više vikendom ili radnim danom, jel? Ali inače više vikendom se pije. Pa mislim ipak vikendom, subotom i nedeljom. Ja mislim vikendom. Da, zašto? Zato što ima više vremena. Pa pretežno vikendom, jer radnim danom radu pa ne mogu izlaziti. Pa svaki dan je skoro isto, tako da nema nikakve razlike. Vikendom. Pa ne znam, vjerojatno im je to da se opuste malo na kraju tjedna. Vikendom. Mislim zato što većina ljudi onak odmori se
vikendom od tog svog poslovnog tjedna i lijepo ode se napiti u grad. Ljudi najčešće piju vikendom, zapravo u većoj mjeri piju vikendom. To je evidentno. Mislim, nema baš prevelikog razloga. Pa sad to zavisi od ukusa oni koji piju. Ko šta voli, jel? Neko rakiju, neko konjak, neko šampanjac. Zavisi od ljudi. Kad se slavi, počne se od žeste, pa onda ovi koji vole konkretnije stvari, prelazi se kasnije na vino, pivo i tako. Doći im ovi nepilci, antialkoholičari, oni idu na sokove i tako. A pije se većinom alkoholna pića, vino, bambus i ostalo. Pa ja kad slavim onda pijem obično vino ili nekakav gemišt. Jer pivo dosta zasiti pa onda teško je to probaviti. I preporučam da se bolje pije vino. Pa obično da li je u pitanju hrana neka obilnija ili nije na tom slavlju. A i stari tradicionalni slavonski običaj je da se krene sa rakicom jednom lijepom. Pa može 2, 3 rakice, onda ide juha redom i tako dalje. Čim se prelazi posle sarme, može se prijeći na vino i već nešto drugo. Vino ide zimi najčešće i tako dalje, a ljeti pivo može, ali mada ja ipak predlažem da se vino nastavi i kasnije. Pa i to isto sad, zanimljivo pitanje. Pije se, dosad se pila nekakva pića koja možda nisu primjerena slavlju, više pivo i nekakva žestoka pića, ali sve više, to opet iz iskustva mogu reći, kao proizvođač, sve više se piju kvalitetna vina. I siguran sam da je jedan trend da će i u buduće još više se piti. Pa mislim da mi ovdje u Požegi pijemo uglavnom vina zbog Kutjeva, vinogradarski kraj. Ako je kvalitetno vino, pije se čisto ili se miješa crno sa kolom, bijelo sa sprajtom. Ma sve čoče Bože, a nema frke. Ovisno koja populacija slavi. Znači, mlađa populacija je sklonija žestokim pićima i pivu. Srednja generacija je uglavnom za pivo, a ova nešto nazovimo starija generacija je uglavnom vinska generacija. Pa ne znam baš, mislim da je to ovisno o ukusima. Nekada pivo, nekad vino, sokovi, nemam pojma, ne mogu reći ništa. Ja pijem samo sokove. Pa to bi vi mlađi morali malo znati, ali ja mislim da uglavnom ovo vino iz rinfuze najjeftinije, jel? A i voćna vodka. Pa svašta. Bambus, štok, viski i tako. Ta žestoka pića. Pa pije se pivo, vino i to u malo većim količinama. Uglavnom vino, mislimo da je nekako najpristupačnije su cijene. Onda definitivno alkohol. Od piva, vina do žeste, rakije pogotovo. Pa uglavnom se subotom slave rođendani i pije se pa najčešće pivo i bambus recimo. Pa kad se slavi pije se najčešće pivo i opet bambus, mislim zato što je to nekako najpristupačnije, najdostupnije. Da. Svakako. Pa zavisi. Doktori čak neki preporučavaju da bi vino ili nešto trebalo ovako jedanput dnevno nekakvim razumnim okvirima popiti, ali opet ako se pije previše da kako onda baš nije dobro. Pa ja smatram da vino nije alkohol, da je čak naprotiv i korisno. Preporučam da recimo svaki dan se moglo bar deci 2, 3, a stručnjaci, kardiolog i tako doktori nam kažu da možemo čak i pol litre. Jedna normalna, zdrava osoba koja normalno jede pol litre bez problema popiti. Može se ovako reći, svaki otrov je u malim dozama lijek, a isto tako svaki lijek je znači u većim dozama otrov i obratno. A isto tako je sa vinom. Vino je u biti po meni, ne samo po meni, vino je dokazan, ne samo vino, jedan dio alkohola, a pogotovo vino, dokazan kao normalnim nekakvim količinama ako se konzumira da je lijek. Znači sigurno nije štetan, u normalnim količinama naravno. Zato što me više škodi. Pijem 66 godina jebate dobio. Šta to učeo? Apsolutno. Ali ako se pretjera u malim količinama, čak mislim da i doktori preporučaju. Da, apsolutno smatram. To apsolutno.
Ako ga često konzumiraš, da, ako ga ne konzumiraš jedan dan tjedno ili u mjesec dana 2 puta, to onda nije štetno. Ja tako bar mislim. Što se mene tiče nije. Da. Kako za koga? Da, mislim da je jako štetan jer ti se nekad zna dogoditi da dođeš kući i da sljedeće jutro nemaš pojma šta si radio onu prošlu večer i onda ti ljudi razne priče pričaju, a ti nemaš pojma o čem se radi. Da, mislim da je alkohol štetan zato što je znanstveno dokazano da je štetan. Dakle, ubija moždane stanice koje se ne mogu ponovno obnoviti. Da, maloljetnici ne. Ja sam počeo sa 15 godina piti i kad sam navršio 30 godina, onda sam shvatio, pitao sam se u životu što sam postigao u životu, onda sam ustanovio da sam pol života pio. I to je bilo poražavajuća činjenica za mene, zato ima ona teza, ko zna piti nek pije, ko ne zna piti bolje da ne pije. Ja sam taj od onih koji nije znao piti, bio sam alkoholičar. Da, svakako. Naravno. Pa to u svakom slučaju. Pa ja bi ograničio recimo ovim mlađima kojima je mozak u razvoju da ne piju previše jer bi mogli ostati tulavi. Dobno i vremenski. Pa dobno, pa ne znam, mislim da bi trebalo dobno ograničiti na nekakvu granicu punoljetnosti, možda kako i je, kod nas je već sad ograničeno 18 godina. A vremenski, mislite na vrijeme konzumiranja, pa ne znam zašto bi ga trebalo vremenski ograničavati, to ne vidim razloga. Pa mislim da bi trebalo ograničiti mlađima pristup do 18 godina, jer nekako te generacije sve se više izlazi, sve se više luduje. Pa vi zatvorite i Vinograda zatvorite. Pa trebalo bi, ali to je već navika i mislimo da je. Jer rijetko da netko u zadnje vrijeme bar dolazi u samo jutro i da traži nekakvo alkoholno piće, uglavnom su to kavice i prirodni sokovi. Znači da se i kod nas iskristaliziralo stanje da nije kao na onom istoku koji je, vjerujem, daleko od nas, gdje se odmah od ranog jutra pije alkoholno piće. Jel? Pa sad vremenski ne znam, ne mogu reći, ali dobno svakako. To mislim da je to apsolutno treba ograničiti. Ja mislim da ne. Pa dobno da, mislim da maloljetnici ne trebaju konzumirati alkohol, da su premladi za to. A vremenski svugdje u svijetu kad izađete možete do jutra se zabavljati, tako mislim da vremenski ne bi trebali. Ne, mislim da zato nema potrebe. Da. Pa mislim da je po zakonu ograničeno, samo što se niko ne pridržava toga. Ne. Ne, zato što to stvarno nema nikakvog utjecaja. Evo sad je recimo da se ljudima ispod 18 godina ne smije točiti alkohol, a svima se okolo toči alkohol i od tog stvarno nikakve koristi. Mislim da ograničenja nemaju nikakvog efekta zato što svi dobro znamo da je zabranjeno voće najslađe. Pa onaj tko želi pit, pit će i dalje bez obzira na zakon. Ja sam Ivana. A ja sam Nataša. Mi smo tu da vam predstavimo prednosti vegetarijanske prehrane. I njegove nedostatke, te prednosti mješovite prehrane. I zašto ona baš nije tako dobra. Pa mislim da bi tvoj kameran mogao malo onako baciti jedan lagani prelaz preko cijelog tijela i dobit će odgovor. Naravno da jede meso. Koje je najdraže? Sve meso. Sve što u principu daje otpor malo veći zubima mi je drago. Od ribe, školjki do klasične nematice do prasice. Jedemo. Jako volimo jest meso. Pa jedem sve meso, ali mislim da piletinu ipak najviše volim. Sira, putra, vrhnja, mlijeka, jajec i krumpira. Sve vrste, najviše perad, svinju. Volim meso ono po kakve ukusno pripremite, ja? Ali možda preferiram više meso od piletinu, puretinu i tako. Zato što i u Bibliji su jeli Židovi janjetinu i to je, kažu da je dobra hrana. Volim jesti meso, iako ću uvijek dati meso za ribu. Ribu više volim. Pa, meso jedem jer mi je doktor preporučio
i to prvenstveno janjetinu. Naime, zbog prirode bolesti koju ja imam, mi je rekao da prasetinu ni ne pogledam, jer mi diže taj tlak i onda opterećuje mi taj krvožilni sistem. Međutim, je rekao da janjetine mogu jesti koliko to moj želudac prihvati. Pa, iskreno da kažem, dok sam bio mlađi mogao sam pojesti kilogram janjetine i to bez kostiju. Sad mi već to teže ide. Sad, ako želim pojesti kilogram janjetine, onda to jedem bez luka, bez kruha i bez piva. I onda uspijevam. Ribu i tako mogao bi isto, obzirom da mi je to doktor preporučio, ali bojim se koščica. Natak mi stane u grlu, onda imam problema. Bojim se. Ono što je jako zanimljivo za nas ovdje da mi imamo kuhara koji je vegetarijanac. Taj kuhar priprema mesna jela i to dobro priprema mesna jela. Pa sam imala jedan komentar u smislu kako ćeš ti pripremati odnosno mesna jela, a da ih ne probaš. A on je rekao ja hoću i nije uvjet da ih probam. Samo ih osjetim pod prstima. Znači vegetarijanac dobro može mesna jela pripremati. A? Pa to je svakako njihov izbor koji ja poštujem ili nastojim poštovati, ali mislim da Bog nije zamislio da čovjek jede samo biljke, nego da jede i sva ostale jestvine. A to znači da čovjek nije ovoce jer ima puno kraće crijevo od ovoce i ostalih bilja jede. Meso je osnovni sastojak koji nam je pomogao da izgledamo ovako kako izgledamo. Vjerojatno ne bi došli do prosječne visine od 170-180 kroz povijest da smo se bavili samo vegetarijanskom hranom i ne bi preživjeli vjerojatno. Pa ja ne mislim niš posebno, to je njihov izbor. Niš loše, to je njihov izbor, ako se njima to gadi, ako oni to ne mogu podneti. Imam sestričnu koja je i vegetarijanka već godinama i baš mi se ne čini da je zdrav, malo onako suva i ne znam. Vegetarijanci. Poznam ih nekoliko, ali meni se čini da nisu sasvim normalni. Pa to je u redu, mislim, ali ipak meso je ovako jedan od najvažnijih sastojaka u našem životu. Ali u redu, svako ima pravo na svoj smjer. Ja osobno bi zakonom zabranio vegetarijanstvo bar do 30. godine, a razlog je vrlo jednostavan. Djeca su nam u razvoju, mozak im se razvija, treba bjelančevina, a od trave nema, to sam ja siguran. U travi nema i onda pretpostavljam da taj mozak se ne može razviti, mogla bi nam djeca ostati svakakva degenerična i tulava. A drugo, ovi mladi isto jurcaju za djevojkama puno i mogu reći da i njima treba isto dosta bjelančevina, jer to gube u tim njihovim jurnjavama. Pa smatram da i zbog njih bi trebalo zabraniti vegetarijanstvo. Znači, kao društveno opasno, ja bih ga zabranio zakonom. Evo, ja bi još ovako dodala da postoji jedna biljkica, mislim da se zove rikola, nemojte me sad uhvatiti 100% za riječ, koja može davati okus kao korica pečenke. Onako kad je onako protrljate među prstima pa onako pomirišite ili probate, ona daje okus pečenog mesa, pečenke. Znači može se vegetarijanska hrana napraviti na način da stvarno te malo ako ne znaš, pogotovo recimo u slow food hrani, što može biti ovako interesantna stvar, da se provuče vegetarijansko jelo koje u biti je vegetarijansko, a ti ne znaš da jedeš vegetarijansko jelo, jel? A misliš da jedeš mesno, na primjer. Može biti isto interesantna ovakva solucija. Ima puno zanimljivih situacija. Jednom se tako jedan strani diplomat našao pred stolom punim slavonskih delicija. On uopće nije govorio hrvatski, pa je na iznenađenje prevoditelja i domaćina u svoje ime i ime svoje supruge na hrvatskom izjavio: mi smo vegetarijanac. Nejedenje mesa možda nećemo živjeti duže, ali ćemo svakako živjeti zdravije, kvalitetnije i kreativnije.